kat ba ki we ki parti badan hakasokar MDA kidangyo thia ngai na kaliang ki MLA jong ka PDF ne ka jan mit si balang ki le bini kendo yu menteri rang ba bandawa badai banthung no mardor yu chairman jong ka meglia public service commission ka badai ki tanat man pe ya ka thungkam thungjam ha ki tan ba pher jong ka sarkar jila ha ba krem ba kilat phai kubor u menteri ka tanat karep kriang ba bantai do ring do ulo ong ba ka ji kendo bad u menteri rang ba ula kular ba hapo sitio un pha thung no yu chairman ba pura la ban kado hang ne ba ka jingbam don u chairman ha kini ki bon banai kalakta bhai komtre kam jong ka MPSC namar bala penthut wat ikisamla wat kam kinong song snong jong ka jalahi borok kawai ki ab banile exam naka banta ki kam ki balaj haki department per nakaliang ka PDF kala kunturu yu mutirang ba banthung da ki brio ki bala bantre kam da kalenti ka ba khoi khnang ba kanwan ra ek chichania la ajing mutru ban ring video habale ya ka kam personal interview le i menta to kan ni tanai adu tanai me no adu menta yang pagyo yo chairman mapura ng MPSC kalau sisa kay ni ba basta magpindiko lang menta yung kami ato MPSC but kejingon jungi ban ni pendu yo siam galong ni ya keren betul kalau ino ban apoi yo chairman bathamai nang bagi kam kinam sakut kinam ko please osnai mo yaki kun samla ki jongi kinong song jong jela jongi bakoi bagi baab yaki exam joki bagi hab gele di department di bofer but unjuk lada isno lada kani kada jang slam kan kata ruat ya ka kerta la sutuli jongi ba apply kam apply jam tadi na takada isno wa kani galong ko kamar kata but long ke maksudna siam baru la asya baik kani kam mereka immediately apply tanggung ko stio atio misalnya na chairman bapura jangka MPSC kuwi galong pumni mo la kaliang jongi ke ji keren mentan di keren sayu ba kelas tu kani ri post wa dan kamu data idan kamu ya beliau dan itu beliau di kira terang bu na kaliang parti bakin bu sisa beliau dan itu beliau iba lapian dan lak sisa pada kita sekali pembahasan dan penyiar ya kini ke MPSC bahkan nom sisa kejemen toy nak bentar kinong song senang jauh kejela kejong ini ida kerpat yu yung bu ulan ni daka intip mah ya kata tambah keberiu kiban kontribut sisa ban ribam ban wanrak yang dia berkontrak kamu itu nak berkut kam benong transparansi apa MPSC kata kali mau buat mau biar experience buat buat menwarah transfer menwarah ya ke MPSC benong kan transparansi lah yang semua ini di por sedang benaik kita lagi nak kanu kita tahu kanu kita juga kondok jadi examination untuk MPSC ini cepat menangi cepat buat beberapa yang kepada tambah dengan transform dari mana nomor long sisa department kepada kita yaki long sisa apa kejela